batho ba thobela ka moka hey a ke le dumediseng ka moka matšhentšhi re jo mohle ka be le gona a nke re thaeteng ditaba tša semoya re thaetšeng ditaba tša bao ba ilego ba pota-pota dikereke le go fetišwa a nke re ba thaetše go swana le ka mokgwa nna ke le go kaya ke gopola tšatši le lengwe ke ya letšatšing go neilwe tše ba di bitša gore ba re ke ditulo re be re fetišwa gona fao polekeng jalo taba ya go fetišwa ke a e tseba ka baka re be re fetišwa mare re sa bone gore re a fetišwa ka re go e be go ya ka di-level jalo a nke re thaetšeng o mongwe wa di-change radio wa momamedi ge a re hlalosetše re yena le yena o tsene ka mo a etšwa o ile a fetišwa jwang a nke re mo thaetšeng ga re fa a re rutegeng ba theletše ka mo the-change radio re a rutega re fana maele le ka mo go Mzansi Culture Show ka ge re tšea ditaba ka kua re di tsopola ka mo re di tliša re di summarize gore mabamedi ba bangwe ba ba sa di hwetšago le bona ba di hwetše hei anke ke le dumediše ka moka mohle ka be le gona subscribe bana ba modimo ke re tanko. Ke rata o dumedisa ntate Mokoto moetapele wa rona le ma-change radio kaofela ka lebitso le le maatla lebitso la morena le mpholosi wa rona e leng Jesu Kriste wa Nazareta. Moetapele o buang ke Carol. Ke mameletsa go mamela ditaba tsa moeti wa hao ntate Mokoto wa maobane, and I realize ke bona dintho tse di-similarities even though nna azange ka kena sphiring le ho fetiswa azange ka ya ke lo fetiswa even though ke le ka kopana le mme but ke utlwa dijara tsena bua ka taba ya 2012 but nna ke kopane le Mamofokeng I think maybe 2009 10 somewhere there, but le yena a bua gore ba tswa Sprite na dula Sprite le mona hae ba ba reka ntlo mo Klipfontein ka mo Midrand, and then monna a qala o jola o nne a tsamaile a lo dula le girlfriend eo ya hae. So ha re kopane bankeng le mme Mamofokeng e le hore ho etsahala hore njalo ha fitla o tla thusa ke nna o fihle mo ke la bona ra bua, and then as mme o moholo se ke share le mathata ke nang le ona mo bophelong ke la bona, then abang invite one day hore ke tle ha hae ke tle ke tshwere 250 jwanong ke ipotsa hore 250 yo ba ya eng because nna ke tswa backgrounding ya pholoso ene ne ile vele yona pholoso e ya gore ha o sebedisiwe dintho tse tshwarehang, so ke ipotsa gore 250 but ke itshwere ha ke fihla ha hae ntate Mokoto ke kena a ba re ke dule fatshe wa tla mme ha o gutla sa apere diphahlo tse yellow mustard ke mustard hantle ke roko e tsamaya le tuku le speaker ke makale gore jaanong mo go etsahalang ale o ka re tapeiti but e ya mo tafoleng e na le ke plastic e transparent e na le sefapano se se ready mo hare, and then e trimilwe ka lesela le le ready ha fetsa a ntshe dikerese ntate Mokoto pelo ka e thomo shapa ka speed, then ba re ko nna ke ye ko kitchen ke nke glass ke itshelle metsi ka ya ka ga metsi ao man, then a ba mfa Bible a re ke bule Bible wherever mo itlo buleang mo teng ke ona molaetsa wa ka gore fela ke sa opola gore e buleile pisale mang. So nna ke sa understand gore how mme o nna mola ke re ke tlollela ho yena re tlo bua hantle because nako go bankeng I had to re ke thuse batho ba bane re sa kgone ho bua hantle mme o ha mo ntho ngwe le ngwe ke buang o ntse a re modimo wa bua modimo o bua le wena
mathata a kaofela ke modimo a ntse a batla attention ya hao, ho na le ntho a e beileng ho wena, modimo wa bua. Ntate Mokotho, ho fitlhe like that grieving, I call it the grieving of the Holy Spirit, because ke ho lla ho ha botlhoko gore pelo e be botlhoko, o feel hore e ka re ke entse something wrong. Ka lla mo a ba ntse a ntloela mme ona a re lla di ntshe kaofela, bontshe kaofela botlhoko bo, but modimo o bua le wena. Mole ke fetse ho lla ntate Mkoto, mme ona a ba re ko nna re tlo tlameha re tsamaye, I think ne ile around March, tlamehile re tsamaye ka weekend ya Easter, a nkise kae Jabulane, ro tsamaya Friday re gotle ka Sunday, but ke ska be ka bua hore ke a kae. Ke yona ntho e ileng ya mprikisa hore na re ke ska ba ka bua hore ke a kae. Ke nana ngwana ka I think nana le 3 years, ke potsa hore ke lo moshia kae ngwana ka le teng, ke like how do I just disappear, because ke dula le ke na le ngwana one ka nako, ke yena ke ntate wa hae, re dula re le 3 mo ntlong. Ke nyamalla jwang ka be ke gutla Sunday ke sa bue hore ke tswa kae. Da brika mo ntate Mkoto, ke yona ntho ileng ya etsa hore ke ska tlhole ke gutlela ko mme Mamfokeng. Then fast forward to 2019 ke mo he ho kula ha ka ho qalang ho hatela, ha ke qala ke ya ho mme Mofokeng ne ke so kuli ho kula, like I think ke nako ntho ya mollo wa badimo e qala, because ne ke tla re ke lume ke mosquito, ha ke fetsa ho luma ke mosquito, then ntho eo ya tjhentjha e ba yona that bubble eo ka reng ke tjhele, ne di sa qala, ne di so tuti ka tsela e dileng da etsa ka teng. So 2019 eo he ho na le mme o mongwe o re leng close le ena, a ba mpotsa ka mme o dulang haufi le bona hore lena wa thusa. So nna ba re Mamsebeletsi ne ke ipotsa hore ke ba leng ba tlo tsenya dibata, cause ke a hopola ha re hola ke rile ra kenywa mme wa ka o ile a bitsa mme o mongwe, mme wa re kenya dibata. So ne se ke ipotsa hore e tlo ba ntho e jwalo, but because ba ne ba sa etse dintho tseo ne ke sa ba nke as bo Mamsebeletsi. So ke fihle ha mme ola le yena ho etsahale same thing, a re tlo rapela, a laite dikerese, e le hore se ke mo explainetse situation ya ka, a laite dikerese, then a re ke ko pompong ke lo ikgela metsi, because o utlwile hore batho ba bangata ba re lawyer eng. So ke ipotse hore mme a ke so bue dintho tse dingata le yena, so ya bolo ise kena kae. A ba re ko nna ke lo ikgela metsi, and then yena wa gutla. So ntho e makatsang, mme o le yena ha gutla o gutla apere diaparo tse tshwanang le tsa mme ole, then ke re ko yena wa bona ke e balehetse, ke ntho ke e balehetseng ka 2009. ho na le mme o mongwe ke le ka ya ko yena, le yena e ne le mme o re sherang fela, le ke ya kwa hae, I didn't know what to expect. So ke bona ka re o sa batla go tlisetsa mo nthong e ke e balehetseng. A re but nna re sebetse jwalo, nna ke kena kereke, but ha re kereke ntate Mkoto, mme o re o kena kereke ya Tirano. So ke ipotse hore Tirano e kopana kae le bo Mamsebeletsi, gore after I had gone through all of that, kona mo ke tlo thomang ho ipotsisa hore Tirano bjanong, because ke kereke e kopana kae le bosebeletsi. But then ha ke re ke a sheba, a ke so like mo TV ne ke na le mo sheba Simon Mokoena, but a ke so ka ke bona o apere this yellow clothes. Mme then le yena a re ke ithara, a re rapele, a re ya ke tlo ithapella le wena wa ithapella. Then ke rapele mo, ke rapele a fetsa a re ke nwe metsi, ke nwe metsi ntate Mkoto. Then a mpotse he hore okay leeto la hae hore
mme wa rona o ile a bontshiwa, modimo la bua le ena face to face, he eng modimo ke ena mo fileng tshebeletso ena. Hey, a bue mme a bue a re wa itse nna before ke tlo kena tshebeletsong ena ne ke na le tsona dintho tse di ntseng o ntseng o re di a o hlaha tse ena a re tsa hae ne le ba di bitsa di-shingles a ke tse ka Sotho ke eng na tlhaile tsona di-shingles tseo, and then le monna na sokodisa ko bohadi ba sa mmatle ko re ke utlwa a bua exactly what I was going through ka nako eo. A re gona banong monna hae o itshwere pila o dula ko ntlong ha sa groova, and ntate Mokoto ha o re wa sheba vele ntate wa mole yo ke ntate mongwe o dula tshwere newspaper. Ba bang ba ibitsa gore o apesitswe kepisi because tla be sala dutse mo sofeng a etse next o tswa nje a lo reka borotho kapa a lo reka dijo kapa a lo reka yona newspaper eo. Apart from that o dula dutse mo sofeng like hana life. So mme ona a mpotsa ene ka nako o ne ke gowisha ntate Mokoto go tlhakatlhakane lenyalong ha bona molekane wa ka like di-finances go sa kopa, like my life was a mess at that time. So mme o ha bua ka dintho tse kore e utlwala like yo at least nka ba le relief if bo e ka ba bophelo ba ka. A re le wena o tshore o biditswe o tlo tlameha kore o tsamaye leeto le ke le tsamaileng o kene tshebeletsong kona mo o tlo folang mo teng he eng kore a bue ntate Mokoto. Then le ena e le gore o itse ke tle le 250 ke ntho e ke ileng ka bona e le similar to ya mme Mamofokeng gore le yena mme Mamofokeng o mpatlile ene o tlile apere diaparo tse but dintho tse ke reng mme Mamofokeng nna nke tsisa tsona na batla ke di etse mme o la ha di tsebe o mpotsa gore re tlo ya ha re tlo qala ko Jabulani a ke lo beiwa pele ko setulong sa mohau ke tlo tsamaiswa dikgato but ka nako ne ke sa tsebe le gore dikgato ke eng a re ke tlo tsamaiswa dikgato but ke tlamehile ke lo qala ko kerekeng ko Tirano a re ko Didier ke before ke tlo kopana le ditaba tsa hao ntate Mokoto. Then a ba re after mo ke tlamehile ke qale treatment ya 7 days ke tle le metsi for 7 days ke batle le botlolo ke gele metsi and then re tlo rapela nna le ena for 7 days and after 7 days ke ona mo a tlo yang le nna kerekeng and then ke tlo qala dikgato ba tlo mpotsa gore ke tlamehile ke qale kae ke etseng dintho tse jwalo. Ntate Mokoto ka ra ke fitlha ko ntlong man sello se ne ke leng ka sella ko ha Mamofokeng like that thing ya tsoa man kore botlhoko bo ba gore o tla lla maybe bo ma 30 minutes moya wa hao o le grieved nje moya ka utlwile botlhoko ai ka bona gore nka se kgone ya gore ke le tsamaile tole because hape ke le ka mmotsa gore ke batla o tseba gore a ke fitlha kerekeng o lo etsahalang like gore ke fitlhe mo ke folang ke eng dikgato di-steps tse o buang ka tsona gore ke tlamehile ke dinke a mpotsa gore no a ka se mpotse because a ba tsamaye dikgato tse tshwanang kaofela tse dingwe le ena ha so fitlhe ko tsona ai ke re mara nna a ke batlo o ikenya mo ara ntho ke sa etsebeng a ke batlo o ikenya mo ara ntho ke sa etsebeng if o ka se kgone go mpotsa gore o tlo etsahalang a ke batlo what if ke discover ke le ka mogare gore a se leto le ne ke le batla le ena zanga ka tlhole ke gutlela ntate Mokoto but ntho ne mmagatsa nna tla re ke kopana le ena a mputsitse gore se o thotse mosebetsi a re ha o ka se o thole because leto la hao le o emetse wa tseba wena gore tlamehile o etseng eng ntho eo ya hao ha e batle vele gore o thwase ke leba modimo gore le yena motho o ileng wa ya ko yena o la azanga o botsa ka taba tsa o thwasa ya hao a se ya o thwasa wena o tlabeile o tlo ba mamosebeletse o sebeletse batho tje ka nna ke tsela e leng gore o tlo etsa tšhelete ka yona le lenyalo la hao le tlo loka monna o tla dula stele ko ntlong a ka se tlhola sheba basadi ba bangwe ene eo yona vele till today ntate Mokoto like monna ha ya la o kopana le ena wa bona gore ke bontate ba peretsweng di-walk club so nna ntho e mfang yona in confirmela ka nnete gore like
le banna gore ba tlhakatlhakane bjana o kry monna a sa itsebe gore ke na wa ya re wa gutla ba bangwe ba šia le malapa a bona ke tsona ditaba tse tsa boloi ke dipalo tsa metse e pejana tse bodileng tate Mokoto. But ntho e ileng ya mmakatsa gore maybe ne ba se leveling e one kore Mamofokeng yena o buile gore monna hae o mošile o tsamaile o lo dula le mosadi o mongwe. So the kore o sotleya to an extent ya gore ha kgone lo afforda ho patala bond the full amount tlamehile a nne a etsa di-arrangement but a re yena a ka nthusa so kore like as bana ba modimo re bone as a red flag taba gore motho ra ka o thusa but yena na le mathata re bapisa le ditaba tsa hao rona o rutile o rapela jwang ene the way o re rutileng ka teng tate Mokoto ha ona nako re kwang ba re futlhile ke madimoni yes o tshilo gore wa di thola di-attacks but ha ona nako e re o tholang o le mponga o sotlehile like dintho tse batho ba sa ba o buang hampe ba reng di tlo etsahala di etsahala because of moyo halalelang o motshepileng ene le rona ra bona hore ai jwanong bophelo there's hope. Because Ntate Mokoto, I don't want to lie. Before kopana le wena, I was so hopeless. Kore ke fila gore modimo kore ha ona solution motho o tlhaile o na le mathata from ke as far as I can remember ke na le mathata till 2020. Till 2020 moetapele motho o lwana ntwa o sa tsebe gore o lwantsha ke bo mang le eng jwang o ipotsisa gore kanti wena o sentseng lefatsheng le so ra leboa Ntate Mokoto ke a leboa.